involving the Metro Naga Development Council, kaibanan si Power Commission Canaga, si Kasurekot 2, other stakeholders. Magayon na nagkaiguan ng siring na venue para madangog si opinion, si suggestion, recommendation with regards to the ERC April 17, 2023 order. Pero kuta na si mas inaasahan ta si magiging action kan Kasurekot 2 sa nasabi na pong order. Mautang maasigurar na magkakaigwatulos nin saysay ang kasuguan, lalong-lalo na duman sa aspeto kan pagbalik sa inaapod na NPCTOU rate. Ang gustong sabihin po kayan, kan haputon ko po ang Kasurekot 2, kung burano yan, nasa 4 pesos and 36 centavos lang. Ang magiging obligasyon pag-abot sa generation charge involving masinlok the power supplier kan 19 megawatts. Dahil naman sinasabi na iyon na po yan si magiging taripa, ta siyempre igwa pang ibang power suppliers kasi pigkukuanan nin supply nin kuryente kan Kasurekot 2. Igwa po itong sa PISAM, igwa pa itong sa SMEC. Pero pagka sinumada mo po iyan, as in kinuha si average, idagdag mo pa itong distribution charge, transmission, and then revenue charge, more or less 11 pesos po yan o kaya 11.50 per kilowatt hour. Dako lang kagianan po yan. Si inaasahan ta sa Kasurekot 2, kuta na madangog sa inda, ano na sigibuhon ninda relative to that particular portion of the order of ERC. Unfortunately, mayo kitang nako ang categorical as in malinaw na action na matao nin saysay nin duman sa nasabing order. At any rate, may challenge po na ipinaabot kita sa Kasurekot 2 for its officials to be true to their mandate, to be true to their representation, na mas papaorogoninda ang interest kan mga consumers. Necessarily bako si interest kan mga power supplier. I-emphasize na po subago na ang parte kan nasabing kasuguan is immediately executory. Given the relevant provision of applicable regulations and siring man base duman sa kasimbagan sa sakuya ni Chairman Mona, kan siya haputon ko kung kabali duman sa order itong kasuguhan na punduhon si pag-imponer ka itong additional charge under the pass-on provision kan power supply agreement. Sir, we believe, sir, na inaasahan ta ko ta ng makakuha ng assurance that they will follow or they will comply po. Pero ngayon na mayo, sir, talagang naitaong solid assurance po si Kasurekot 2. Ano, sir, ang next step? Whether it's a yes or ano, ano gigibon kong MNDC? Inuton ta po siguro si pag-monitor sa magiging action kan management. Si promesa po ninda na pag-uulayan, kuta na kasubago, nagahanap kita nin statement hali sa sainda to the effect that the board itself had already conducted a board meeting, as in sa board meeting na ito ang napagkaulayan ining order na ini. Kamahalaga po baga ini, very very important, an ERC order dated April 17, 2023. And therefore, dapat may say po digdi ang Board of Directors kan Kasurekot 2
para masabi na igwas indang desisyon sa manunungod sa bagay na ini, dapat nag-convene sinda as a board. Bakong individually nag-uurulay, sinda as in ang general manager, dapat gabos na directors nag-convene for this particular purpose. Pag-ulayan, ano si magiging stand ninda manunungod digdi sa Abril 17, 2023 order. So sundod ba o dai? Dahil pwedeng basta lang mapaluwas ni generalized statement na susunodon. Ang kahaputan na po sa Sainda, ining particular portion na ini. Ano si action ninda? Kung susunodon, o di ibabalik. 4 pesos and 36 centavos. No arin. Diba? And the steps thereafter. Kung susunodon, o di dapat sa sunod na billing reflected na sa bilta na may reduction na and hababa na ang taripa kan kuryente. Pero kung halimbawa pareho man lang giraray 15, 16 or 17, di gusto sabihin kaya dahil nagsunod. So let's see, ipapamonitor tapo as in sana kabalik ka mo sa makatabang sa pag-monitor kan compliance kan kasureko to sa kasuguan kan ERC. And in this regard, ang Metro Naga Development Council nag-commit na po ng legal team to pursue this angle, this particular aspect of the order to ensure that this is carried out, as in magsagibo ng mga legal na lakdang para mapangyari po yun. Pero para po sa kuya, ang gabos nakadepende talaga sa magiging desisyon kan Board of Directors. Kapag nagdesisyon ang Board of Directors, masunod si General Manager. Sir, with this regard, anong kuyanta? May papaabot sa mga member consumers? Okay. Sa mga member consumers, maging mahinahon po kita. Dahil po magiging madali kota na iyo, pero apparently given the reactions, actuations of Kasureko 2, mukhang kaipuhan na padagos kita maging marigmat, bantayan sa indang paghiro. Laumon po na dai po kita mapabaya sa padagos kan sa tuyang napunan tanganing maibaba po ang taripa kan kuryente. Digdi po bako lang sa Naga kundi sa bilog na coverage area kan Kasureko 2.